ahodo bia nipadua ne hia na ono nso ede amano eno nti yakasa obi anya poor blood circulation na ye kire se moja entimi eni afurusane yie ewo ni nipadua nim sede ese eno nti bonsa wo hono ma na honam eta ye wo mrepa mrewe ewo wo so unhuna de bia wa ye bade bia wayemre kire wo se moja entimi ni afurusane ewo nipadua nim eyi eno nti mesrawo P3P garlic mixture na no nom sede be ya ebesi sade ni nyina ano kwan wo nipadua na kwa baby etaye utitiriti etoda wo nan ene wonsa ni nyina kire wo se moja entimi eni afurusane ye ebi ana wo tena ase no wo kan wo nan to so che ana wo da no de wonsa eto uti ne so ansa na de pillow kra hye honom some moment na waye sade ni moja entimi mesene enkonti ubonse ubeyi wonsa na wo nan no na eho aye titiriti wose ananse acheme ananse nsunya police na wache ni nyina kire se moja no entimi eni afurusane ena akofa sade no ede abraw no edro no ye 3P garlic mixture o ho no ma wo nan mu ene wonsam etaye onyunyunu temperature ne de nyame abo ni kwan se eye hyebro supi ena eni se eye nyunu ebro supi wo a wonwu ye wonhye fridge m de nti ena wo nan mu ne wonsam etaye onyunyunu ni nyina kire wo se moja entimi eni afurusane yie ewo nipadua nim ena akofa sane ma ni nyina ede abraw edro no ye ba akopede obi a age atum eya 3P garlic mixture pebi no mai na sane ma ni nyina efri wo na pomode wonsam entimi nyina ne na so yie emfama wonso afe wo ho no ma ohumi a ensisi so ni nyina kire wo se moja no entimi ni afurusane no nti na wo bre ansa na wa home no wakoma etabo peri wo bebo bepo na nko a wo te so te se de wo so anema enso na nya nema bia ene so wakoma no eye wo ya ni nyina kire wo se moja entimi eni afurusane ohaw bi ewo nipadua nim eno ena akofa sa ohaw no ede abrew se moja eni afurusane ya wo okra wo hwade a unhunu ni ye papa na wani so eye wo wisi afi obonsa wona mu nyina eye wo ya honam yawo aba wo so woje wo ho a enyi wo se ma hotutuo no aba nyame wo bo no na honam yawo ne sa ahotutuo no na enka wo ho moja ntimi ni afurusane ye ewo nipadua nim eno ena akofa sa ohaw ne nyina ede abro bia wo bia edro no eye 3P garlic mixture garlic kroje ena yede aye wonom a enje wanum se yede aduane na wonni na bon wo de ayede afa abafu nim de kwan so de anka twade kakra ewo kakra ene hahama kakra afrade aye edro no pebi no nom na entimi emwa mesa de doctor number no tudwa bia wo bia afre doctor cheche wo yade mu kire no fre ne so a emfere kire mu efri ni tiri so de kosi ne nan ase na won hunu kwan a obefa so aboa wo number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 eniama bebre wo ho aye ya eno ana kwatwetwe sa ohawi edi brent de bia ye tufu se wonu madupa no na wo hye ho so ye de wo didi akwa wo yem no e wo se wo hye ni ye se de be ya ensan kofa yade emre wapom de enti wo obi a wo pe anadwodidi a ye tufu se jai anadwodidi no esanse wo didi anadwo no aduane no entimi digest na enuane nura nipadua ne hiampo etimi enya anase wo ye obi a otawe srade nampa anwa aduane oto aduane ana wo ya anwa mompo na anwa ne no so a ose enye ne de wanum ne de eye wo de na so wura nipadua ni ma ewo niema ede ye nipadua no esisi ntininim eno nti moja entimi mfa wo ntininim wura nipadua na kwa babia esese moja ekobia na akofa ohaw ede abrewa pomo de mesraw hwade wudidi akwa wo yam no ye sede be ya emfa wo haw bia emrew afede bia mitufu se ensadenom na ye nom no entu adwenjene entu ohaw entna won kasa me maame afrim enu ntie na mebra magese mo pagya megese mo pa me chew emfa maame ne ensa ma o emfa ohaw na da wo so no enko enyi kwada na no emfiri wo so na emom ewura nipadua ni ma ewo nsunsuanso a edibre wo nipadua no ensa ne twontwom wo ntini efon entini no eno nti moja entimi ni afurisa ne mfa ntini ne nroban ahodo num sede esesenka eye na akofa ohaw pi ede abrewa pomode hyane nso na jai sa niam we nyina nano no madupa no eka ho sede be ya ne nyina ebetimi aboa wo afa obi a owo akoma ho ensensem wakoma no ohaw eba ho pe na wo ho se akoma
kuro ya echiche moja yi eno na ohawa ba ho a ene be ye dan ena me nipadua ni mpo moja etimi ede afurusani wom wo pe wo se wo pe anopo masibre edro no ye 3p garlic mixture nonum bi enwrewra komanum entininim ba bia entininim asisi bia na enyiyi ni nyina emfiri wo se de be ya moja no ebetimi abesene akọ se de ese Afe kase amroso bebre enso etimi eye sade no kase no nyankopon ene boye nanso wanhwa ho so ye sade me ka wo di enuane bi srade nam ene anwa aduane bi na kase no ebeburu so bebra na akofa asem aba eno entimi mamoja entimi ne afurusane ewo nipadua me kasai aduane no wodi nanajo entimi ndigest wo nipadua nim entini ne mu asisi ena manwa aduane ene srade nam no enti ebeye dan ena moja no akọ aba edro ni ye 3p garlic mixture na enigisema ewo ho ne sesa wonoma 15 minutes wadro bi a woda so bia wobetimi anoma enkofa ohaw bia emfa mre apomodin no enu nti pebi no nom na wahye ne nso se edupa ene ton ne ho ene nkrofo eye bigumpa enu nti ukọ adro no ewo toam ni ti na eye kokko no ubie so a eni kwansa kokko no etu eka wonsem edro ne wotoam garlic yeda ho enso eye kokko hye sa ne ma ne nyina nso ukọ no obi kasa 3p ni bi ni wo na emompi waka ye edro bi ediaba esasa yade na wo se wompe edro ba kupe ena piwak diaba edwaman so eno ane 3p garlic mixture edro ne so nyanna ewo pharmacy shops ene herbal shops a ewo wiase afana nyina eno tibia na pe bia to wa akra wo kanshi for wani twem wa kinswo Kofi Sam ena fe Angel Herbal Ashama ko Echoes Pharmacy Tema Community 5 aya Little George Madina Health Alert Clinic any post office no ene di enimoshe Kumasi Kolinak Herbal Dani Herbal ena Kriske Herbal bema obi ho eye Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofoyudia Gapson Pharmacy wa mumunia we enterprise any cathedral no ene di enimoshe sanso na temale eye wo Fakojo Herbal eben electromat no Fred Dr. Nambe na men sorry so e was 0248 928824 0248928824 eye 3p garlic mixture pacho medema no besi ha that's